Samuel Kabete. Abono sino na kyakoroge. Aiga nyanzira ke ngato tenga nyanzira. Nyanzira. Ya to nyanzira nere. Na nyanzira bono. Otware gweta iga. Tule na Kevin yo kale correnge ro ku ngusa. Ngokonya ochane nara konya abantu buna inu. Ne wheelchair. One ntonda ga ne kebande kia. No kwete kebande. Ne kebande. Tiko kwena. Na kebande ndaga ni timatingo no bwato mwana. Ora ke bichanto mere. Ni nditako bora. Na bo. Nuna baga. Na kinda nyore kebande kia motomere ndete kumurigerie kerogo kerio kogendiga. Na kya okoro. Vero. Mio. Naki. Mwako muya sana na ndachanga mugete buya. Bono nkomurigerie wije. Aya. Kevin ngocha gogo. I think ndatuma kwa ofisi. Go officially. Yes. Don't kiss it. Abankisi TV. Oh, you know. No, demondo mwenye nyimbo. Igaro muskari. Fueron gaskari. Namu. Aba sikiraro konya wata magania wao. That's why tuwara mwande sabade. Boro mwako. Nimeona anajitaka kumsaidia wheelchair kidogo maana. Boro mokonya na kiro chitokonyora. Tokonyore nyore kibande kia ng'endari tumuruzie video na kumusaiga ngetomase bari chidona chiziri tokonya ngera tonyore Bandre na ndoko na nyumba to koletera. Minyoka kana kwa letre Mungi no nganya. Ego no angena para. Minyoka Sote ne ote ne para to gote gari to ke. Ebi jayo ko wa kaiga. ebicha to kwa Kibande. in fact kibande kerokyo to ugi ake bicha iga na idinko getuma Ata wa kirere baba. Aya goranga tia Kenda. Ngayo pebe tengenda nus. Yani mungi no ne ukwate kugungu. Mote. Te gori ke to iga na bago to akere bicha. That is what I'm saying kare konya ro mwana chibona nguminyoka direct uchina kuru To kuira umbro ya nuru Eno inchi na bongo mwasi. Onye namba. kare konya ro namba ambe ko Bai namba yesi. Namba yesi. bomrata yo andensa obwata WhatsApp abanga uina renda ganyo yo mobo toire namba yae egera atutomere kebande tekwana ngaiga mwasi Enyo bagere. Sali mwani sali yako. Ngayaro mungu. Nale takiwezi. tomwakere simu ntatebange namba yae tomwakere simu injua tora mwakere simu 07 Mwakere si mitro iwa sale. 29 29 24 68 89 Leta lende bwa mwani sali. Nsa Ekone yuna ekone. egichata abo mateje oko mateya manyana bana gwa twatomira omonto Halo. tara imogi Momote mwa to nero ko manera kwale. tara rosa na cha imogi namba tamanya tiwazo Kwa imokia. oyo Morubio. Halo. Goranga ki. Kamaki. Maki. Onye kore ange ga gweke ekwane ki anenge takire. Owa ekirari se bagi. Aga buku kari ake no kere. Mate maki kwe factory ochire. Maki ochire wocho. Nyanzira ndira kini nende maki o. Igwe factory. Kwe factory ngoja gwe kona. Halo. Ya ndega chi onda. aigwete Omoe kibande kio barushie kwende. Photocopy yebicha. Halo. Omoe kibande kio. ndo chai Tira nende kurworo. haya bona ketokorega tiangende namba yao otwanorire namba Tunone kero tu kuirana. na korba kore na bao chaba Kwa bela parali. chukwan No lo para bani. Ngocho lo para. Mbu chandra kikwenda kuchia. Karati. bano ngayoje Nza kuna ukaute. Ako toka parali. Nsali akabanda ngaroba te. namba yao na gine 07 26 Oh ya. 26 62 62 02 02 58 58 taibo
Na fura siri ya kubono. Rieta kwa tabaningo. Samuel Kabete. Aibekera sai. Nyansira. Umechukua hizo details za hii. Alafu utanitumia hizo details zake. Kuna foto ya Ansira. Utan mere naambia ko wagarano mwaka baadaye anatoka na ragawani kiona hiyo ndio natoka na wale vitosha hiyo rojenga imati ya ti na ba uti Samuel Nyansira. Nya? Tuwe ko mote no Samuel Kabete uga Ana kya ko Nyansira Bata bana asnar to ko minyoka. Ko minyoka bara Ko minyoka asara. Ko bagonya tu. Na kechana onye mambi. Na kechana ane weekend. Wili cha tali bone gocha Wili cha tali bone gocha Wili cha bono ma we can process. Emanya ko marata. lakini finally bakechi Finally gocha koroko. Nande gocha nande Kevin gocha ko baletera. Agocha ko baletera bako mochi nande. sawa hiyo toka rona kidogo Umechukua video akijivuruta down. Tara bwana gocha. Kwa ni